mata bayit tidak bata patua mangarang rukuna na pamriguiti la kanal YouTube YKB GKI TV. Malawata maya. Lari na iyan na miri, ladal bambuhang laputing rong ng pumpiang kalipanaw mo, mamono mo, matarwa nangaw matua mo, namaning lahit sila kananding mo. Ilupanggara biya na pa tingrong ng pumpiang kalipanaw mo miri, kung papeko kamalang palaku ya ladaluin na pagwag mo kama. Tama na miri may miri o karito, makaray ko doon miri alaama, maninggal alaama magyaga. Amin. Ang buwang ko tama miri o karito, na pulong na badihan dala rin na iyan na, welingo la mukuwasin na pingin. Way huku pangahu mandaning ko. Nakaunga petulu la kawudu damu la matahaw wala matatay. Mato hama nararama bidi dedikai na madaw manunya na way huku pangahu mandalingu koru tunanudu ka hini kabutuhu dangu hi pamanangay nakaunga petulu kakawudangu lamatadang ang buwang ulang tamo na imirin ka rin amang dumala pahiluha da way huuina da narara pawamuha way patihun kanado na way patihun panamatunya lataw na mamakana na way patihun lingo na protein dango na nutrisi dumana pahayana luwan na way patihun dyan ang pekwa la pahilunya na way huuina kanado very good na way huuina da narara pada ngalanya na pemandunguan na ihida ilupang mo dia da ngalanya napa hanggang malu wang ang wang mula tamu na miriyaw karito naluri pawainda nama ayandalu hama tuunaka da anarara na mabitsini da narara da ayandalu yang kadangalanya na way tunanong da tao da paway pawilietin da ngalanya na ayandalo yaka da janga puya na pangango na mahamu da nama deningu kono kipiku makada lapalawanya bunda bana na panyaki na panjalawango na maakato na maira ang buwang tamu na miriam karito. Ya kanindyo lodo, patangalannya na pangango, weling lampulong na imiri, damu nakahawunda, damu miriam karito, bawat tuunong ya, hilupang mo, na tao, damu paway, hidamaka lapalawan na, nakuwahan na mapakamang lapitan. Ang buwang mo, lantamo na miriam karito. Bunda bana na pangadanda damu na palakunda mapabeling mo la uno eti karamo damu lari kalaharapunda bunda bana na mahamu damu na maakat pabeli na panina paromunda yaduya na hau beling mo lahape damu naluri pambunda ya kana ia tinda batakataku ya na pangamu na mandiapeki weli mula kintana nyuta ngalang na nyaka na wana napa palakunda na maaka hinggil na inuna ya katangala mo la pakataku ya na pangamu na mapaweling mo la pulu na mirinda na panyuta ngalang na nyaka na hori luri na mayaha mo dango nama patubak. Amin. Malam hamaya. Domiri alaama maninggo laawang majangga. Halamannya kalaputing rong na pulpiak kalipanaw mo. Matarwa miri latamu na miri yung karito. Pampiku pelaku ya garabia na peroma wilapul.
kondotun daki perama manu arukama yang mamatu. Bertamu na miri mai miriyo paritu, mangkarai ko do miri ala amo manikola awa kinyanga. Amin. Aku mau mula tamu na miriyo paritu, ko punalaya na pulong na padihan dalan na yana. Amun marobado, like, subscribe, dan matawan. Pat pangalannya na padihan dalan na yana. La amun Tuhanda, bunda baraka, na tau na mapaway la miriyo karitu, dan na marinju la petanda ya miriyo karitu. Kanado, nyuta bata marangga pandulangu, la dalu bata mo baruya na pulu na miri, dan ang Tuhanda la yekabe. Matawa, kana papurunda, way mangulong, way marinju. Belingo lain miri Yehu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.